Non-stopping gulisa kat palakpak daring talas-suporta daring kandidata kay Mutianing Kapampangan o MNK 2023 Pre-Pageant Night. Merapat yung aktibidad king jam-packed ta SM City Pampanga Event Center anyang Miyerkules November 22. Megong pisaya yung pre-pageant king pamagrampat pamagpakilala daring adwang pulot adwang kandidata gamit yung amanong si Swan. Maski na biyela ring karelang supporters anyang pepakit danala ring karelang galingan king talent portion. Ating tinerak, kanta at ginalay kabang bibida dala rin pakamala na produkto na rin karelang balen. Ini pong talent presentation na ini at inya pong team. Dapat po mag-revolve kayong Kapampangan Culinary or Pampanga Culinary Heritage Arts and pong crafts po. So, baka ta po apakita mo to the various talents po, ita pong nana pong malalyari po kayong arte, kultura, kayong Pampanga. Agpangking organizer na ning MNK 2023 at pamuntok na ning Arts, Culture and Tourism Office sa ning Pampanga ay Randy Del Rosario, mika closed door interview mo naman kanubang lakwas do nga kilala ding kandidato. At ito pong closed door interview nga ito, in direction po karela, in dominant langwahin gamitan da in Kapampangan. So uling pong Arts, Culture and Tourism Office kami, in Mutianing Kapampangan, ay mo ligligan legwan, nung ipapakita mo rin pa rin, ganagalang Kapampangan, din lugod tamo, din katamong amanong si Swan. Kaya ba naman karing mimye suporta karing kandidata na ning Mutianing Kapampangan 2023, ing reigning Mutianing Kapampangan na ilay Daniel Sunga ning Sasmuan. Mimye naman tipisunga karing aspiring queen sa pipasa ng corona. Dapat po enjoy I know that they've worked hard for this for a very long time, but the most important thing that they should do during their coronation night is to just have fun. You know, dapat present po sila sa stage para at the end of the day, alala pong regrets. Bukod kang sunga at dingaliwa pang personal at tinagon king SM Pampanga Event Center, lamo naman petauliring kaya katamong kabalen na menal beking digital TV broadcast at live streaming na ni CLTV 36. As of November 23, miras knocking 483,000 ding number of views na ng MNK 2023 pre-pageant king official Facebook page na ng CLTV 36. Samantala, marapat ang Grand Coronation Night na rin Mutianing Kapampangan 2023 king Bren Zigya Convention Center sa dating San Fernando, Pampanga king December 10. Malyariya namang ayal benini king CLTV 36 Digital TV at live streaming king CLTV 36 official Facebook page. Yako po yung kaya kayong talasui JM De Jesus, ating pusong makabalen.